When he may nisom ni pariat sang nisom ni panga ania. National Center for Seismology in Tarlandan in Nizan. Dar khan le nisom nga pali khan lirnghing te na 5.2 magnitude na in nghing a epicenter chu Manipura ni in Moirang atanga kilometer khat velah la lei hnuai kilometer somli velah thuka ania. Lirnghing hi Myanmar, Mizoram, India le Bangladesh lamatang te point an lo hria ni in an report ani. Lirnghing awanga chiat na thleng le thi le liam report ero aum lo thung ani. Nikum tunang hun vel tho May nisom ni pakua sang nisom ni pali khan lira lo nghing to boka kamituma lirnghing kha epicenter chu Myanmar ania lei hnuai kilometer za som vela thuka ni in lirnghing te na 5.6 magnitude na ania athen hun tak kha May nisom ni pakua zan daruk le minisom li pathuma ania. Kumina po hei May tha nisom ni pasari zana nghing lea angin hun hi in ang viau maya nikuma May nisom ni pakua nia kumina ero chuan May nisom ni pasari zana ani vele ta thung ane. Nikuma lirnghing May nisom ni pakua ami khan ngong ane thui viau emmoni le ti turin Mizoram hun sang sanga kami nuwa khan leimin nasa anun na chan po khan zeu a ka lirnghing kha cyclone remalawa nga ruwa pui vanonin ni le zan ni velzat min nuai laya lei ni plai takathleng kha ania kha apoi thui viau ni in hriat theya. Kumina ro chuan hei ruwa tui kan la dong tam lutuk lova lei ala ni plutuk lova aziom deu tura ngai ta ila lira ngin bel lo tura te po ngai ila athome ole khati chin kha lirnghing report ni sela hathome tin cyclone chungchang po kha voin lama update om chuan ronti chuakan tum anga tin IMD lamin weather forecast anti hi ronti chuak le zau to dona kan hriat tur chu IMD laminan predicte hengte hi za adik ngai big lo ani ti te po hi hretel ta bawk ila thome ole tun tuma chon khati chin khani photte se